Our scripture text na Matthew chapter 2 verses 13 to 23. Matthew ka bigasang khani twicha thra da ka thumai na thwilaga maguda ka thumai na tangda bangrum sa. Atum zat ka highway thili yanglu brohawi ka zingraw akhana mangshong Joseph li ramahada hanga. Ngakar thwilu angang naw ena avali khwipungda Egyptli yamwalu. Kala ina pao mashiradrang lakha ina tangda chili pamsalu. Gaja Herod na angang nao chili satat kawai paki chiura. Jaina Joseph na ngakar thida angang nao ina avavali tanpungda Egypt ba kawai ngayashong zat uwa. Herod matirang lakha ina tangda chili pama. He brohana maran mi kamor ina mati shok kahai. Ina mayarali Egypti ena ina hoshoka gaji ungshung kawai wangna. Chiwi tili mahai gatem bingna. Ali awarsa gahaina de gathe ena Herod malungbatla hawa. Jaina Bethlehem ni kala chiwi ring anaili kale. Now mayara kum khani gagahai. Kala chiwi azingli kale saikorali. Shouted kawai hukum mida. Shouted ser hawa. Kashok ochot hi ana mahai gatem bingwi ena ngahan shing gakwi adam chiwi ena shan kwi lega gasana hithada Jeremiah marana hanghai gasachi ungshung hawa ramali akon akashai lungrin jab khanga chakon rajil na awi nang rabing wiwang jabda hanga phanep la makwisang kikhala chila atum tishum hawa Herod tikahai wi tili Brohawi Gizingrao Akana Mangshong Joseph Li Ramahada Hanga. Ngakar Twilu, Angang Nao Ena Avali Tanpungda Israel Wing Aleli Ulu. Angang Nao Chili Satat Kawai Gapa Atumbing Tihaira. Jaina Anang Ngakar Twilaka Angang Nao Ena Avali Tanpungda Israel Ngaleli Hawa. Ka Archelaus na avavu Herodwi mahuchinda Judea li mungda le gachi Joseph na gasha chitran abom chili ungzang gida ngachi hawa ali mangshong rahang chithemi hauda kelili ngalewak hawa ana Nazareth ka ho ke nung akali bapana chi maran bingna ali Nazarene horada hang maran hai gasa chi ungshung khawaina hivare wikring tharatina Achu last yearly Bible paid Paco Kai me Bajili Aritum certificate of appreciation aina it may gift akaming ai. He take his bana a chakum lunglejigo pra quailga Jurasung the Kukuplik hanging was young Ka Jakum Jili 2016 lungli Paco Kuplikang Nimla Itumka Prine Twilaga Ajurasung the Bible of Paco Kai make jungle bumre. Kaja kum long le pakop pajli kamini. Jena pakop bahi itum we deacon saksa church we Mr. Anthony Chitungne. Ana pam hira laka awe certificate ana kitraku. Achukum la savare. Jana achukum la 2017 la Paco Kwami Lake Christmas and New Year atam tranjili isina recognize sami gijine. Tangkhul in a subsequent article kiji he is Tangkhul lecture sign a kangatere. Kiwang legicum in a young laka Ariba kumpata kaije. Tangkhul duena itumna lecture kasali Pai kamay park may lejila. Laga Tangkhul in a subsequent cladwika kal lamna luigi. China is in a Tangkhul to any lecture sign, are in a subsequent cladika tell her to the day and dere. Substitute Asmin Tangkhul and cladwika Montana luigi. China in a substitute iram to mugshabing the may tweet the substitute in a sugar clad me hauge. My sermon for this morning is based on Matthew chapter 2 verses 13 to 23.
It is the story of the wise men visiting the Holy Family, and afterwards the Holy Family's flight to Egypt. The wise men, actually we don't know how many wise men came to visit Jesus. It is not there in the Bible. But we take them to be 3 because 3 gifts were offered to Jesus. So on the basis of the 3 gifts that were given to Jesus, we thought Christian tradition thought that there were 3 wise men, although the number of the wise men is not mentioned in the Bible. Wise men came and worshipped the baby Jesus. The baby Jesus could be worshipped for 2 things. The baby Jesus could be worshipped for his power. After all, he is God's Son, powerful. Or the baby Jesus could be worshipped and adored for his love. After all, God is love. I'm sure the wise men worship Jesus for his love. And I think that is the right way to worship Jesus. Because there is danger in worshiping power. We all are attracted to power and we want power. That's natural, that's all right. But once we idolize power, it becomes a demon and it can destroy our life. The case in point is Herod. Herod, the king, he was not interested in worshiping Jesus. He was interested in his power. Herod wanted to protect his position at all cost. And we are told by historians that in order to protect his power and position as the king, Herod murdered 3 of his own sons. He murdered his mother-in-law, his father-in-law, in order to protect his power. If we are attracted to power, it can make us do atrocious things. And that is what happened with Herod. The temptation is still there with us, even today. This is a temptation that is common to all of us. To people like us, ordinary people, to powerful people like Herod. Keep in mind, this year, to keep away from worshiping power, from adoring power. Because the wise men did not come to worship the power of Jesus Christ. The wise men came to adore the love of Jesus Christ. It is better to adore and worship the love of God rather than worshiping and adoring the power. Because power can corrupt us. It can make us slave. It is the prayer of this church, the Tangkhul Baptist Church, that as we walk through this new year, we will keep our focus on the love of Jesus Christ, His work that stemmed out of His love, His sacrifice, His ministry. That should be something that we should aspire to be. That should be the guiding light for us this year, and not the power of God. Because power can be dangerous, but love can redeem us. Love
can set us free. Love can make a difference between life and death. Given the choice between these two, we rather be worshipping the God of love rather than the God of power. In the end of the story of this passage, the wise men did not go back to King Herod. A good example for us to follow, if we have been attracted to power, King Herod, if we wanted to take power into our life, better not go back. The wise men did not go back to King Herod, symbol of power and persecution. The wise men went on their own way after encountering Jesus, God of love. So if we have been attracted to power, like the wise men, stay away from it. Go the other way, the way of life. The way of life begins with Jesus Christ, God of love. Matthew we Karjanji atang pa ji wajare mi chonnam thalak na pa me here kala itum Karjan hi shason de lere nui de lele kajang Christmas we Karjan nim go hi Christmas ti we Karjan go hi jang arui hi we Karjan hi jishu hi jingum aka shu kai re hi we Karjan itum ka pa hi Christmas we ti we Karjan ni Jena arui kai kana kiwangai na Christmas Karjan pa le de pring de lere ka Karjan ati sido jishu hi rar kai go hi jang angang na mning tu jine Hi itum thada khangna chung ga sambang hai re Bible wai na cinema wai na Karjan wai na khangna chung sambang hai re ka chu khangna hi na tum ga dei khang dei de mang na khui de lei la Karjan ji ngana jena Joseph Mary kala Jishu Athumai ram lima pambai thugi da Egypt li yamba hawi Kula shibai jawi da Egypt li yamba hawi Aju Bangalore li Aria tamitrani li Manipur lima pambai da hilita haila leiba majang Manipur li Mumbai thugi da hili pam thui kaila leiba pam da kleino Jishu shiwi shimkurwi Karjanji itumei Karjan on gain wa chukume Christmas ilia Shim lima pambai thugi da ayarli yam zatakle Ngiyin gawai zatakle Achachawi ramli mapambai thugi da Ishiwi yudwi katana ojaning rethem Ala Christmas we mangshim kung ne Ka situation ji nama cha thugi da New Year Christmas thangji gusun songji infalita gai nei tarik 26 awe flight le hoge da Christmas thang ki shok regla mathai laga ram hi tambak ling nai hoge da kula shi ka pai la shok pai mai le hoge da ramli map mumbai la pamri pamrara majila hilita gai nei Achuk mui Christmas we Karjan, hiwi Bible Karjani, itum kachung we Karjan sa kai na wo. Aja ramli, Tangkhul lui ramli, mapambai to ke de heliam ta kai, Mumbai to ke de hilipam kai. Isi we waja krai sui lui kam la, shim kong adam franjili, shongza kaza jili awe wat di ngapai ti haud la. Kila Shai kwai wat ma phung bai mi ja ho ge de yang Chingri ka hai atam maning thu rei tu me Hilipam dak le itam Jishu we Karjan ji Egypt yam ka ba we Karjan ji itum me rin li ta za kaina shok de itum feel za dak le no khare ngoi dak le atam tran le Karjan ji khana le sha la ga ma thai ji la ka chukum sha la ga awe Karjan ji itum me Karjan tha gai Jibawa ashiwe family experience ji itum hili experience sa thakle
chỉ suy nên tầng đó yam mày ngang nào chỉ suy nên tầng đó yam mày qua là cái gì ra hay bài xin này đó avua vana than lực ali yam mày cái việc ra nữa awi mang là chỉ cần mình có vài việc vàng mang song gì asawali ra hàng awi nào huy khui lực Egypt li và hậu lộ việc ra nữa itum li yang mire yang itum li hom mire ka Jesus Christ ring shock ji maram akwe bang ring shock ji la maram lai bi ho Rana Joseph li yam haulo da hangi ka Rama shana awe pangai na Joseph se sim kurje khui la Egypt li mo asang mani Joseph na ka hangana la ka Egypt li khawana bo Rana pau ji rami pau ka phaji ka hang khang na ba ji Joseph na ka hang khang nan da Joseph na ka hang mang na sa ji a shiu sim kur Bethlehem li pam sa ji ji shu thi er Rana itum li la atam gi da a chukum la itum mi mirin pha ka wai wi wang itum kai ka bing wi wang mirin kan mi ka wai wi wang mang song li la or no winning li la mang la li la hang mi ra sa re ka sok mi ma sam ka pang je itum tung li le itum na Rana hang na dak le ji Joseph ta da ngana sang la ka Bethlehem ai na Egypt li yam wai ka itum mi mang la ma shman ge ji Rana so mi de ina da pam ji li pam ka mung ta ma ne ka hang khang na hi dar ka sa ne phai khang veng hi dar ka sa ne Joseph na ka hang na jen na ji shu hi ring shock ji ta da achukum itum mi ren hi li la Rana itum li pau kharatam tranjili itum ka hang khang na hi ta ka sar ge ji hi inere mi thui de ya ro itum li hangai Matthew na kar chan hi ka pya tam tran hi li ji shu ai na ji shu mi rin ai na Moses mi rin hi ana ng heu kheng ne Kareli Moses le sai aroya Moses ta de Jesus Christ ra hai re tin Bible munline ka pa bing na thai le re Pharaoh na Jehudi we now bing li sat ka vai sai takam ai na Herod na la Jehudi we now bing li sat ka vai sai Moses na Moses yam shokaw we Jishula yam shokaw we Moses na Jehudi now bing li Egypt rao pamai na than chok mi Jesus Christ na la takamai na mi kumo sai ko li morai pamai na than chok mi re Jesus Christ na Moses na Jehudi now li kan khami tha da Jesus na mi kumo sai ko li kan mi re Matthew in English Moses ai na Jesus hi ngi heu yang dak le kala maran mi khai ji Jesus li mirin li ot li rashok hai re ke ji hi anakhang Bible pala kain thum kai kana ta da ning li ta da phning da le bai atang kharjan pa ta ja dam thran jeli Rura hi khangazan bing li kachot bing li yang mi ji kha kisa da Bethlehem li national bing li bi yang mi tu kisa da Bethlehem li national bing mangla shmanau Bible ka teming na hang da Bethlehem li Herod na satat kai hi atam jile satat kai hi hang shini shu ka da le ji national Jingum akai na khani maram yang hang shini shukad leji Brira hi khangzan bingli khayang ne khayok ne nga khami ne je ka national hang shini shuk thi ga ji le sa da mangak mi da acha bawa Jesus Christ itumoi wang thimi de khara ne je hai kha ta da Jesus Christ li phashok la ga ji li Jesus Christ mang sa ta dai sa ji ja hang shini ji ma thi samna da kai kana la ta da ning li chukum ju ji ga ba ne ke ji ba wo Jesus Christ wa itumoi wang ra thi mi hai ga ji li hero na sa ta dai la shabe gi ji no wo ji ba wo itumoi wang ra thi ki min da je na nui la shabe da kai kana ning li ta da paning da le re
itum na maram ji mathai thura kewe bangai na Jisu Christ ang nai shokau kala hangshini naw shobing hi ti hau itum ji mathai ra thura chi ba ji jang ka ali satat kai anaw snaw hangshini shugal satat kai hirot ba hi mi khamatha mi maning mane a hi pangshabli na chan la khaya pangshabli ka haula khaya pangshabli khorum gajia awung ane a hi awe pangshabji pamkhongji ana hai khwai mashiman khwai da ana khisagle jika awe prevo thrang khlejili akhali satha dawe a prevo a ke hina awe pamkhong khoi haula bai ja haugi da ningmong haugi da ana satha dawe ningmong da sak da ne a prevo jina khoi da masa mani kha pangshabji li ana leishina haugi da a prevo ningmong hau jana a prevo we mangla chu ke timyau awe pamkhong ji ana hai ngai na haugi da awe naw mera ka thumla ana satha dawe Jimang maning la amak akala ana satha dawe hero na thaye ili hibak na malaysim ne ji ana thaye ahi gdew ga ngai de hero te I ga thia dam tranjili Jerusalem li mi ba kan iwang machap mi mra ja thai zirla ya chamam tha thugi da jena awining li chi tha ka I ga thia dam tranjile mi kai ga binga khanang da leng sak sar chap sak ra ka tha da chap sak ra khanang sak ra ina mi sak thomui mangla khoi mi ra chi da ga mi sak thomui sim gur jena ka chap dam tranjili I thi sang ra ga jino I wi wang ma chap sang ma atum I wang ma chap salala I ga thia dam tranjile mi chap lung ra ga jino awi angka hiwa hero hi mi kam tha mi mning jin da ka kula shi lagai na awi mi sak tum sa dre ga ji wi plan ji mung shung tu jin wa ana pam ka khoya tam tranjili la Jerusalem li mung da kle isi Tangkhul wai na tuen ji ga hangwo ji re le yang Jerusalem li mung da kle ashi wi Jehudi wi tu le Sanhedrin hoi ji wi mi ka thana bi bing hi ana satat kai ne wo atum lei ka awe pamkhong ji mang zipni atum na mung pai khoi bai ba a hi mthalak khai ya mi maning mane awe pangshapli le shinai da mak phak chung ga san ji thau ge da atum tranjili chanjama ke ta da chai ji hirod we naw sa ge ji mudlia hirod we fu ga sa na pha mai da hirod we fu mangla mu khui mi mani kha awe naw binga mangla shi ma nei da hirod we naw sa gi balia hirod we fu ga sa ban ne pha mai da pring da le hirod hina awe ming hi mi shi man sak mra awe memory hi mu sui dang sak mra da ana shim la ka ha ka chung sai Jerusalem temple la an hak sang sake ka chingum hang thruk lung li rom naw na ra la ka mai thota wi ba ji la ka kai nung la chung ka an shem mai ka anaga saji ka tonga rem sawe paisali pangshapli khorum dakle we planji mung tamre itumi mirin la chita pomre paisali khorum dale ka pangshapli khorum dale ka pamkhongli lingchang da khorum dale ka ji mung tamre itumi sona wa ka sanglak tai ne le sa jani ka paisa le ka tyaw ngamar na jin paisa ning chang na jin wo jena thang ga phag za ho la ka etum phasa da le la ka a thairu ji khu shok la ka khang cha wa thairu hi da table la hai ka ma ku brang nang da hai jin wo ma khu thuim nei jin la ka thairu ji tang khai su jang gai thili ana khui la ka fridge le hai lu hai no wo Jenny in a year, our kang zing here, Zang, within a war. Come among the Mangai for the Glen at Hiruji. Ka on a queel of her, freshly highway, I know, look at Kashang now. Where's I sing? Ah, he. A Jontang in a Kazang canoe till a pow kasha, our pow kasha, the Suda. Our shimbam jilla your hire, our shim jilla sakai like a area making then a rasa.
ชิมกระทรสกายอันเท่ากับสกายจิละมีวิชิมวิการัชลีให้เดลัยจีเอาวิชิมนี่มาให้ใบถูกได้ไปสาลีเงมรนะเขากิดไปสาลีคนรุ่มจัดเขากิดมีรินจิพลัดขายฮีโร่ละไปสาลีนิ่งจังนะเขากิดเอามีรินฮีจิงริมจิถูกจีจังชิมันเสียขายเอามีรินไปสาพังชับลีโคกรมฮีน่าทราบมั้ยจีอาจุคุมทรหิลีอิทุมจิชุคริสต์ลีโคกรมอาตัมทรานจิลีมาให้กเทมบิงนะโคกรมท่าดะอิทุมโคกรมใส่มาให้กเทมบิงนะจิชุคริสต์ลีรักโคกรมจีเอาไว้ปังชับไว้วางรักโคกรมนิ่งเลยก็จิชุคริสต์ไว้เลยกชีปังชับจิลีรักโคกรมจีเลยกชีบาจิลีเลยกชีบาฮีไม่ใช่มันมันเลยกชีก็จะฮีปองซองเลยกชีก็จะฮีมันมาหลายไปมันอาจารย์ทั้ง December ตาริก9จิโกจิลีอเมริกาลีเพื่อนเอาเกDolores ที่ฮาวายเอาว่าเคอร์ลีเทรนด์หอยอันนี้คือนี่จึงกุมหังทรุกเตกทุ่มหรือสื่อสารขายนี่เลยชีงรกลักเตเลยตะใครนี่อาคร์ฮีก็จะเอากิดฮอสพิทอลลีคุยบ่าวเว้ยเจ้าน่ะฮอสพิทอลลีอย่างเจ้าน่ะเอาไว้อาตัมฮีราเอากิดอาคร์จะอาตัมจะราเอากิดราเอากิดอาลีไอซียูเลยหายนี่อาคร์ฮีเมื่อที่รังเลยค่ะอาคร์ฮีน่ะอีเปรย์วุยยุ่งเล่มลีปังมุสักโลแต่อาเปรย์วุเลยก็จะหายนี่อาคร์เมื่อที่เจ้ารังเลยค่ะที่ท้าวกิดอาเปรย์วุเป็ดจีไอ้นักเรียนเป็ดจีรูมากลีแต่เงินสูงสักเลยก็อันนี้ปังสิ่งเลยค่ะเลยจีเนี่ยข้างจากฮอสพิทอลรู้ละอาทิตย์ที่จิตหัดมาสร้างสักวันจีรูมากลีไปครั้งนี้ปังมุสักเลยก็เป็ดขังสิ่งที่สร้างสักเนี่ยข้าอันนี้เวลาเลยชีขังรอกจีที่เลยก็รูลจิลาทุนนั้นมาไล่เลยก็อันนี้เลยปังสิ่งสักเลยก็เล็กสักจีอาคร์ที่เอาเลยแต่ขังไรจีอาบานมรีละอาเปรย์บานะ December ตาริก9จินชงที่เอาแล้วก็อาคร์บานะ December ตาริก10จินชงที่เอาอันนี้วิเลกชีฮีก็ชงนะเอากิดทุกนาจังเอากิดอาคร์ที่ขายที่ลีอาคบาจิลที่สังขายนี่เลกชีอาคสาวกิดมังกปักไปจีเลกชีอันนี้วิคร์จานฮีอารวยอินเทอร์เน็ตลีละเงียบสัตว์เลยเนี่ยนั่นทุ่มในยังก็อามูลสังเดเลยยันอันนี้วิมาตั้งหิวว่าไงนะคร์จานฮีไงนะลาอักละ country วลาอักละ love remains แต่ละลาอักละชกเลยเนี่ยอาเจ้าว่าอินาตั้มจ่าสิจีspecial number สร้างสักไงเนี่ยอินาลิโซลิสร้างสักที่จะจุละก็แต่ไม่จานาแต่ไม่สร้างสักตัวจีเนี่ยก็ยังเรา love remains จัง YouTube เลี้ยงละจีอันนี้ลิงสุนละก็ซากันนะลาปังชบิชมานาเร่ขังงำเครฮิชมานาเร่ปังชบิเลยขเลยเสียเลยสอนมาเร่จีชุคริสต์น่ะอิทุมลีออกตุลีราละก็เลยกิชีกสเตจีจีละไม่ชมานุมาเร่จีบาลีอิทุมน่ะไปสินสัตเลยก็อิทุมไม่มีรินละอิทุมไม่วัดสัตละไม่ชมานุมาเร่มาให้กับเทมมิงจีน่ะอาปั๊มก็ตาอันราละก็จิชุคริสต์เลยกิชีบาจลีสัมพังกิดไรจิชุคริสต์เลยกิชีบาจีอาทุมเวกิจิฮันเวอมหาอักษรพระราชทั้งขไม่มีสาวกิดจิชุคริสต์เลยสัมพังละก็ฮิโรดเวลีบ้านุงเลยมันฮิโรดปังชับลีขรมตะเคลยเอาเงินตะอาลีบ้านุงเลยมันก็อาจจะเจ้ารำลีอาทุมฮันทรีเอาไว้อาจุกุมฮีอิทุมอารวยมาให้กับเทมิธาดาปังชับลีมันนุ่งลุยเสปังชับลีกับพาจิมาเลยลุยเสปังชับลีกับข้าวบาจิมาเลยลุยเสก็จิชุคริสต์เลยกับชีบาจิลี
achu we Christmas New Year li sam bangai kha lei ki shiwa long jili itumok ti se ka ja lei ki shi hi lei shon ne lei ki shi hi mashiman mane ka lei tumai lei ki shi hi ang yung hi Jisu Christa we na khui se a we na khui kha itumai lei shi lei shon church we say ha hi ne Jisu Christa lei shi hi na tumai tung lei shon no ji hi itumai say ha nei na tum lei kala na tumai wat pam nila lari gatam nila shim khuri mirin nila lei gi shi jina nga kon mi da lei gi shi na khang ka mi da lei runo atam shim phara ka pam apam mi la paisa ka chung jina maning mane no income ka chung le ka shim phara pam la ka maching ni la pam bai ka paisa ka chung ka tolop chung ma lei sa la lei sing rok ta la hai ka na tumai phara ka pam ji ching le hau re shim khuri le ji pam mai paisa ka chung le sa la bai bang sab chung le sa la bai ka shim khur ji le ga shi jina lung har sa dam le ka shim khur ji ngi na hau re ta tung hau re le ga shi ji li itum rin se le ga shi wat ka sa hi itum musui ta se le ga shi ka sa hi wat ka sa tui kham tui la atam ki ji da le ina achukum ajakum 2016 ni ina rally da ningshi maramak bawa ishi Tangkhul Baptist Church li legacy hi azaki rashok jiwo jena jiwaina I rally ni silage rira amashara laga ili leishi da mahamane ka rira legacy ji natum chong khani ithei khwe ajakum ji imang maning la church workers deacons ping la thei khwe da Chita da leishing rock the leji, notum nili leishi laga ile kari lokum yun meaning mane ki lokum limne ka notum na saya sami the clay. Do we are now leishi the hang the leji? Bang shap mi jine wo, bang shap mi jine, legi shi bang shabi by sign am lower jine. Ning shilake notum li, notum na bang shap notum leshi lon kumiwa. Achukum hililla, itum legi shi hi, long rocks being made. Legi shi kabat sada ka. Jisu Christa le pose ke jibawa le shi we ang yung hi awen krani atam psychology Jisu Christa le shi na so miruno kala 2017 here le shi long li oktoi de kleya tangkhul sarano amen